Okay, ngasigi akhoi topic tadi kari oini haidi mastering the core principles of success. Success haibagi definition di tungale bako one to one aigi success definition tungangani noi tungangani aduga forever living da yawa habisu definitely noi success amadi thiraga laini bako ai success oigani hairaga aduna success haibase karino kamaina akhoi oirakani haibase akhoi core principles di lairibaniba any job ta su yengone more ki tonganba specific qualities di lairamdoineba madudo noina follow tawbo matamda success haibase akhoi na strike tawbo ngamdoineba duna yamna important session amane mastering the core principles of success especially nangna online business bu tawro network marketing bu tawro forever business bu tawro masigi principle se nangna phajana absorb tawbiba digest tawbiba haitare ko duna mathang chathase akhoi gi next by next slide ta chathe ko duna hoji ahan makta di akhoi join tawreba ko join tawri se forever se kaigino hana su dum hai khrabane akhoi any leaders na su hairakani forever gi leaders miyam 15 years is industry da laiba 20 years the stick around tawna laiba ngammi se kaigino have the ai kaigi join tawri no have do khangbagi ni ba maramdo student amana join tawe kaigino ko extra income gira career oinara housewife amana forever join tawe kaigino magi damakta self independent gira ya self reliance gira yam dayeba employee ma su join tawe unemployed na su join tawe kaigino haibado laiyeba isamak sune ai job se switch tawraga online da forever kaigi join to ai gi su wai laibane ba ko ai gi su sab khoi gi testimony already share tawraga laikrabane youtube ta aduna success haibade define tawbase isa gi tungan lakani but nang na hana khangadabadi why did you join kaigi join tawrino ba masi maram se nang gi goal ama se laidaba taraga di nang just khara chatlaga demotivate lakera ya negativity lakera outer sources ki tabra ya nasana thandan late back oibra last di exit tawrakadoini ba aduna nangi why the strong oiga tabni aduna hojik why se kamaina find out tawsira haidi aigi why bukarino ko khang se hai taragadi business tadi yam important oiba ko aduna kamaina khangsira haidi hana realization amada lakpa taba akoina forever join tawba haibase paisa gi wa khakta natiba ko hoi paisa budi everybody needs money ko paisa financially freedom oiba paisa tanjaning ba akoi hujik samna hairadi leiba miyamsu paisa ngakta ne ba need oini base natra hoi mafam yumdagi somchaluge exabra paisa need oigani college kari bisu paisa need oigini leiriba hingriba punsi haibase paisa need oigini any medical allowance ko oiro ado khoi na hujik lakpa je paisa khakta ningjadaba ko akhoi kaigi paisa need oibno hairasu madu need oibado madu gi reason do noina khangba taba adu already nangna paisa tanjage hairaga lakjaraga su extra income gi hairaga lakjaraga su nangi need to hana khangkaradi why do khangrakani ba for example student amana ai paisa talake haidi nang pocket money gira madu pocket money du na kari tawna bara haiba ma laidana na deep down reason na madu nangna thiyoba adu already nangi why do clarity da lakani for example housewife amana paisa talakpa haibase paisa se kari need oibra maybe maja khoi college apha ya institution apha ka hangira ya better career pining bagira dusu laide ya kana gumbana business ta focus tawraga lakta ragadi ai se business ta build up tawgi haridi ai paisa ka tanate ai empire ma build tawgi khot ke haibasi miyam leire dana ko duna isagi why se find tawgi haridi paisa se kai need oino beside paisa ai kari tawgi na su lakpano asigi reason achawbadi noina hana goals to madudu ithaba taiba business success oigedi game tanate ahan ba noi join tawrakpada su haidrane diary pen ama pai doine front page te isagi why ego have the maram yang laiyeba nangi why do na nang a ko chathandoine ba yan tai ko next IPA haidi kaino haidi isagi damakta daily income producing activities tawdoine ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯛꯇ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ besides ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ inviting ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤ ꯀꯩ activity ꯍꯧꯖꯤꯛ content create ꯇꯧꯋꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ daily activity ꯅꯤ daily activity ꯁꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯩ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ prospecting ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ lead generation ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯔꯦ lead generation ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ social media ꯗꯒꯤꯔꯥ ꯌꯥ referral ꯒꯤ through ꯗꯔꯥ ꯌꯥ known person ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ invite ꯇꯧꯕꯗ share ꯇꯧꯕꯗ business opportunity ꯌꯥ product ꯁꯨ ꯅꯪꯅ retail ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥ customer share ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ online ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ offline ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ prospecting ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ daily activity ꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏꯅ social media ꯗ ꯆꯪꯔꯨꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ social media ꯆꯪꯕꯗ reels ꯈꯛꯇ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯨꯕ ꯍꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ reel post ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ status story update ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ at the same time DM ꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ meta ads ꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ strict ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ suspended ꯑꯣꯏꯕ ID ban ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯣꯏꯅ focus ꯇꯧꯗꯣꯏꯅ healthy way ꯗ communicate ꯇꯧꯗꯣꯏꯅ conversation ꯇꯧꯕ DM ꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯤ workꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ number ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥ contact ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯨꯕ ꯑꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ related ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ robotic ꯃꯑꯣꯡꯗ text ꯇꯧꯒꯅꯨꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ prospecting ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ follow up ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BOP session ꯁꯨ share ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥ training videos ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ training videos ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ concern ꯗꯣ ꯅꯪꯅ share ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕ follow up ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ invitation ꯗꯤ strong ꯑꯣꯏꯗꯕꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ for example nang prospecting tawre nang person se nang linkedin bio da form fill tawakra ya kanagumba ki through referral da lae khalla se be person se lakpa sida nang di soidena briefing di tawdoi ni ba company di maram da nang brief tawbi ni ba work ki maram da nang briefing tawgani karigumba live session lairi khallo madu live session da su nang invite tawbi doi ni ba kamai ni invite tawgani asi su skills amani muka gyan tare urgency create tawgani hype thamdoini ba sima leire aduga following up da loirabra yaugera continue tawgera adugumba khakta natabi ishagi team gi ko ya senior gi testimony gi videos ke ka su laini bani ba adu su nang share tawba yai ya product ki testimony su yai masi product se use tawda ai gi si really phange masi se ai gi damak ta phai chanai haiba madu gumba su laibani adu su thaba yai ba adu do follow up da series oina lakani ba gyan tai ko si miyam se daily activity ne noi tawbra heba tawrakadoine ba ko aduna personal development di karino hairadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯊꯟꯗꯁꯨ self study ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ethics ꯇ works ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯖꯕ ꯌꯦꯡꯖꯕ other sources ꯇꯒꯤꯁꯨ YouTube की videos मयाम लाई हिंदी खंगदरगी मणिपुरी गिसु लैरिबने या books कुंबसु नोय read तौबे याइबा book से related to खैगी समना हाइबदा network marketing gi ya Robert Kiyosaki rich dad poor dad ka ibdo madudi nai pabe yaraba ESBI gi model employee self employee business investor ka yam yawdo madu money making da ya financial freedom da active passive income si kumasu noi pajawoba session khata da su yawba nataba person da khata to invite over nataba si already nang definitely personality su development na kaniba communication skills polo listening skills polo body language polo noi na famina ba da wari saba si mayam se noi gi confidence su la do ni ba duna process mayam da trust the process result the focus ta gunu habdo si kumba daily activity se noi na tawra ga la adi noi success habdo oiroidra ne success habje thuna la roye samna habdo koi plan koi hingon na ma da koi plan thare khallase ba ko plan thamju hayengda hainau pambi hainau pi de ba natra matam lauri ne ba ising chai bi ni nungsa khra lakani moigi process laye ba moina hai palakwa haibse sumaina likewise forever living jesu sustainability lakhange haidi sigi daily activity se koina follow tawdune ba yan tare ko sima leire
next business opportunity se akhoi manak tu already in hand la leibane work from home or business opportunity digital oina through social media adu already isamak na aina leader ama oider di nang nogi team de su leader ama oirakani haibdu laite ba adu already sai thanda khallone ai leader ama oige khallo team work ni ba khoi gi ai khatana leader oibida yare ba time do multiply to godoine team work to godoine ba do team work to ke time multiply to ke nang na leader su create tawdoine ba khoi gi work to di kaino duplication ne ba nang na tawri ba do same nang gi team member su taw handoi ba adu already time multiply to rodra work to divide to rodra amda khali 2-3 hours na sana thanda changki bado 2-3 people ga tawadi 2-3 hours se at least half an hour to oiram doini ba adu bu isai thanda su khallo aina team leader create tawge hairadi I show more and more business opportunity to share tawba tare ne more and more need network ne ko network khai se anywhere nang network se expand tawba yai ba anywhere anytime network se expand tawba yai but nang na for example tha amada mi mari khakta da nang na wari thaba aduga mi mari da khakta da nang ba expect tawba mo su yawrani mo su business se tawni khallaba adu yi yadre khoidi ratio da thabak tawni 80-20 ratio thorakani ba Pareto principle da haibado classroom de su satra miyam phamre exam thare exam ge result lapada kharamana first division kharamana compartmental kamai na no ba classroom di same ne oza same ne parasu syllabus su same ta ine kamai na no dumai na si da su business su result thorakani but nang na approach tawba ta ba more and more people da mi mari khata da approach tawre mi mari khat join thorakani laitre ratio thorakani at least nang na mi tara bu invite tawre khalla se hafta ma da at least what samna ba haiba example pitru pik na hairabani ko mi tara da at least mi tara da nang invite tawda mi ama khata di join thorakani ne yare ye do na focus more and more invite tawu business se nang na hai do ne ngang do ye ba more and more adu nang ni invite tawba hai da do kai gino hai di nang leking ma di leire aduga nang comfort zone da leiba gi ni ba mi na kari hai ka do no judge tawani hai ba mom de leire mi di dum judge tawraga leire do ne nang yum da dum tumraga phamraga social media ta yeng lei hai ra ni nang social media da creativity ma tawga content ga create tawga ngang ko adu su hai ni adu already nang kanangi ta do ne mo nang nasana thanda hotna do ni ba nang na tawjari ba do madu do nang focus taw ta na forever living da di more and more ni do nang na connect taw ba tai invite taw ba tai share taw ba tai adu tawdaradi business to build up taw ba ngamra ye business build up taw ba ngamdre haiga nang solaga lei hona do ni inactive oiraga na inactive oiba yadi anywhere chalo college da mi leiri bazaar da mi leiri relative khoi da chalo mi leiri ba the way you approach adusu khangba tabne the invitation se strong tawro known person da unknown da haiba se tongan bani adusu noina khangba tai ba gyan tai go sima leire aduga mathangdadi khujikata hai khare akhoi gi work ti duplication ni ba duplication haibadi nangna same nangonda skills legi ba same do akhoi team member bu so nangna transfer tawni ba invitation matangda nang kamaina short and crisp oina haibra karamba wahai haiba yabra karamba wahai nangna hairoi dabra polite way da ya objection handling lapada madu objection handling ge sumaina guide tawba si miyam leire ba paisa changdoira haiba matangda ya mi khomdoira haiba matangda si miyam su leire ba adu do nangna duplicate tawni ba ta duplicate se kamaina tawgani kamain tawni duplicate se nangna tawrapado repeated oina tawrakodoini yan thaida nangna khangba miyam do nangni daily da work tawrina nangni daily da work tawbani na nangdi work flow de dum chumna chat khare ba duna thabak se nogi team member da so khanghange hotna hange hairadi quitting budi thabak to ta oba ko work ki process to duidi moisu work to focus tawbadi definitely moisu result la kani ba aduna akhoi di coach back to wa haidoine teach back to wa haidoine aina khata khangkhare aigi knowledge to aigi khuttak ta pairaga leirage hai leiradi nasana tanda grow to ngamroye network marketing de team ga nanga manaraga grow to dine upline and downline supporting each other na invitation da nang khamdo takpiyo kamaina ngang doino kamaina hai doino suju takpeni ba
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦड ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦड ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯅꯪꯅ ꯆꯦꯠꯁ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯆꯦꯠꯁꯇ ꯈꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯂꯣꯡꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯣꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯩꯇꯗꯤ ꯅꯣꯠꯁ ꯐꯥꯎ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯄꯥꯎꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯅꯨꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯈꯤꯇꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯌꯦ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯔꯒ ꯈꯪꯕꯒꯨꯝ ꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗ ꯑꯥꯗꯥ ꯑꯗꯨꯔꯥ ꯆꯪꯂꯒ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯒ ꯇꯣꯛꯄ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯒ ꯇꯣꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄꯔꯁꯟꯕꯨ ꯈꯛꯇꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯒ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯜꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ꯭ꯔꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯂꯦꯡꯔꯣꯏꯕ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯄꯤꯂꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯤ 5 ꯈꯛꯇ ꯃꯤ 10 ꯈꯛꯇꯅꯒ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯀꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒ ꯀꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯂꯦꯛ 2 ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯌꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯛ 2 ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗꯣ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯕꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯌꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯌꯥ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯥꯗꯕ ꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯐꯝꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯃꯒꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯋꯥꯟꯅꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯌꯥ ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥ ꯅꯦꯛꯁ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯪ ꯆꯠꯊꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯨꯚ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯎꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ 2 months back ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪ ꯗꯤꯁꯍꯥꯔꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯩꯅꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯔꯁꯟꯕꯨ ꯏꯟꯇꯁꯇ ꯊꯝꯃꯣ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯌꯥ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯌꯥ ꯃꯥ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯑꯣ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤꯔ ꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯍꯥꯔꯇꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯞꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯨ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯟꯁ
redirection ya karigumba nanggi self improvement gi matam mo piri ni ba aina karigumba more or less high bawat bra high hen bra high su lai ba gyan tabra dina personal law runu aingon di rejects miyam hujik business ta top earners miyam se mi kya mo no se thousands taba matungda yes haiba tara kunla padoi ni ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯤꯇꯅ ꯌꯥꯝꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯅꯪꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯨ ꯅꯪ ꯈꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯄꯨꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯚꯔ ꯂꯤꯚꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ FBO ꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔꯦꯚꯔ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯑꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯗ ꯑꯦꯂꯣ ꯖꯨꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯦꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯂꯣ ꯍꯔꯕꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯦꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯕꯨꯁꯇꯔ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯒ꯭ꯔꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯩ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯣ एलोवेरा जेल की एलोवेरा ना परसेंटेज क्या हापिनो मागी बेनिफिट्स करिनो कनाना यूज तोबे याय अइना यूज तोबदा अइगिदमक्ते इफेक्टिव क्यामो ओइब्रा सि मियाम से नंगना खंगदोइनेबा कमाइना खंगनी हाइरदि अइना हानसु यूज तोबा ताबने नंगना हानसु यूज तोबा ताबने अदुना नंगना यूज तोखरदि नंगी थाजबदु लैयेबा डेफिनेटली थाजबदि लैरदोइने पाइबा फंगरे उबा फंगरे यूज तोबा फंगरे थाजरोइदरबा नंगनेबा मपु रिजल्ट फंगरकदोइरिजिदि अइ ngasi क्रीम अमा तैबगा तैदरगा ngangbगा तैरगा ngangbदि याम खेनरकनिबा अइना चाबदा महाउदो लौरगा ngangbगा टेस्ट तौदबा मीना ngangbगा खेनगनिबा अदुना प्रोडक्ट नंग थाजदोइने ट्रस्ट द प्रोडक्ट नंगी प्रोडक्ट सु नंग थाजदोइने बिलीव थमो सेल्फ बिलीव लैबगुम प्रोडक्ट सु बिलीव थमदोइने कंपनी दसु बिलीव थमदोइनेबा असि लोइनमक मिक्स तौरपा तारगदि no one can beat you down natra company se product ki company ne ba khoi di aloe vera product ki company ne product se nang na maku oina phasana khangraba nang opportunity su share tawba ngamgani product su share tawba ngamgani ultimately khoi session da su hai kare khoi gi ultimately profile di karino hairadi use the product share the product share the business opportunity haibineba adu se nang na cycle da तौबा हाइरबा तारबा दोइदी सक्सेस सितुम लारदोइने ग्यान ताइगो नंगना थाजदरबा थमदरबा थाजदरदि नंगी वर्क तो सो कनाना थाजबिदोइनो हानबमक्तदि अइना ओइना थाजदोइ नत्रबा सेल्फ बिलीव थमबदक्ता नंगना नंगी बिलीव तो सो को ट्रांसफर तौबा ngamदोइने एनर्जी दो ग्यान ताइगो सिमा लैरे अदुगा मोस्ट प्रायोरिटी नोइबु पिनिंगबदिगो अइना हुजिक सेशन हौबदसु हाइ करेदनाको ट्रेनिंग से यामना इम्पोर्टेंट होइबने करिगुम्बा नोइगी समना हाइबदा खोइ स्टेट तसु लोकल इवेंट गुम्बा लैरे खलसे एनी नेटवर्क मार्केटिंग की ओइरो एनी बिजनेस की बोइरो करिगुम्बा पेपर क्लिप तगा नोइ थिनबा फंगने खलसेबा या करिगुम्बा कनानो कॉलेज तबु ओइरो करिगुम्बा एंटरप्रेन्योरशिप की ऑर्गेनाइज का तौबा या ओजामा नताकनी हाइ चीफ गेस्ट अमा लाकनी हाइ मिस तौगनु बदुगुम्बदु program function bu oiro ado samna haibada entrepreneurs ko inaga laaga ngang bokopo pungkhai gi oisnu pung ama gi oisnu chatlaga yaw du khaido free gi bu oiro ya ticket ka aga bu oiro nangi ticket lupa chama chani gi do kya mu mangani na manda kana rakadoine tariba involvement nangi surrounding do madu yamna affect tawakani ba positive laiba gi surrounding da nang laibaga negative ngata ngamba khanba ताबा ngaतगी कोलुक्ता लैबगा नंग कदाय वाइदा ग्रो तवनी अमतदी खल्लबा नेगेटिव कोलुक की पुनबना नंग ग्रो तवनी खनब्रा या पॉजिटिविटी लैबगी मरक्सिदा पुनबदा नंग ग्रो तवनी करंबा ग्रो तवनी असिनी अदुना ट्रेनिंग से मिस तवनो खोय जूम सेशन थंबी री टू लाइव नोगी दमक्ता यावशल्लो ऑफलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज तवनी याव कनागुम्बा निदी ऑफलाइन मीटिंग तवसे अमुका सिनबीरे लाक्तबा मी फ लैरिबा reasons ka ja piraga hiding deba excuse ne do team gi su calls to receive to team call thamo group call to
ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯈꯛꯇ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯕꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯇꯤꯝꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯋꯣ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯋꯣ ꯗꯦꯂꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯗ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯃꯥꯅꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯗꯔꯦꯅ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯑꯁꯝꯕꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯇꯥꯁꯛ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ 5ꯒ ꯑꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯇꯣ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯠ ꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤꯗꯤ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯣ ꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯂꯣꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯐꯣꯔꯑꯦꯚꯔ ꯂꯤꯚꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯕꯨ ꯀꯤꯞ ꯑꯣꯟ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯆꯠꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯇꯣ ꯊꯝꯗꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯇ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯒꯣꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯗꯔꯣ ꯒꯣꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯇꯣꯞ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯥ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔ ꯌꯥ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯔ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯀ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯒꯣꯜꯁꯇꯣ ꯔꯤꯇꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯗꯣꯏꯅꯦ ꯔꯤꯇꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯌꯦ 2000 ꯀꯌꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2026ꯅꯤꯀꯣ 2022 ꯔ 23 ꯔ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯀꯤ CBSE ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯄꯨꯔꯥ 500 on 500 ꯐꯪꯕ ꯐꯨꯜ ꯃꯥर्क्स पूरा each subject ꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯃꯥꯅ history create ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2027 ꯗꯗꯤ IAS first topper ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ full marks ꯈꯛꯇ clear ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯜꯁꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯤꯇꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯗ ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯅ ꯏꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ 2027ꯗ ꯑꯩ IAS ꯀꯤ ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯇꯣ ꯔꯤꯇꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯅꯥ ꯕꯤꯂꯤꯚ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯗꯥꯎꯟ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁט ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯗ ꯒꯣꯜꯁ ꯂꯩꯇꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯀꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯌꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯕ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯣ ꯒꯣꯜꯁꯇꯣ ꯂꯩꯇꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯍꯥꯖꯁꯨ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯝꯄꯥꯁ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯍꯥꯖ ꯊꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖꯁꯨ ꯊꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯝꯄꯥꯁ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯒꯣꯜꯁ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯃꯥꯅ ꯕꯕꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯀꯣꯏꯇꯪꯗ ꯇꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯔꯒꯦ ꯌꯥ ꯃꯦꯔꯤꯖ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯦꯠꯂꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯒꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10+2 ꯂꯣꯏꯔꯝꯕꯗ MBBS ꯊꯥꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯝꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯜꯁ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯜꯁꯨ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯣ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅꯦꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯦꯜꯊꯤ ꯋꯦꯜꯕꯤꯡ ꯁꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯍꯟꯗꯕ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯔꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯊꯪ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯋꯦꯜꯊ ꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯏꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ
matam do nang na sizinnadoyne na matam na nangonda control tawhan ganu ba time do na nangonda control tawhan ganu nang na time mo control do na kamay no social media hoji changwa ba nang hoji kung mapande yengi se kung 12 taramba nang khangwai ba aduga last di regret as ay matam mangre haidoyne ba do kay gino time na nangonda control tawri ba nang na time set tawo social media da su chango time set tawramo na mitra mga gi ay kala scroll tawramge minute kun kra ay scroll tawramge hay ka time set tawo masa mathanda out lakpane ay su distract tawne ba time management haidoyne freedom haibse karino freedom se mi na loy mapam na ba nga to ni bo time freedom bo oiro financial gi bo oiro any security bo oiro ko pension chatpada bu khangde lifestyle bu khangde si loi na mak se freedom nga to ni ba hoje ahal laman da su noi hango noi gi most important kay no haidi mo su freedom hairakani ba chaningba matamda koiningba matamda khamningba rest tawningba matamda adudo ni ba freedom haise office kari ba uji corporate ta thabak tawriba miyam do hango kari pambra freedom pamgani freedom kay no time da boss ki chik ta da bi matam chan lakningba matamda office ka bi chuti lawning matamda holiday chatningba matamda hairara doine ba aduna simi amje yam important hoye goals to develop toge haidi nang hana nasana thanda khallo ai gi se khwai di important se kaino haibedo ningjaw hoba asimi yam se nang na khangba taraga di nang goals to define toba haiba hawra doini ba ya tare ko si leide aduna loinamak akhoi se haidi haire adubo khoina thabak toge haidi consistency matters a lot ko consistency haibase yamna need oiba karino consistency haibadi ngasi tawraga hayeng muk tawdaba mukanare ya asomda luhomba leire ya mabana thawdare tawdaraga hapta da amakata tawbiba mathangda hotnarage hayengda hotnarage adu yadre consistency haibadi noma ginang na mi invite tawdo mi ani invite tawdi hayeng su hangsit su nang form fill up ngasi ani tawdi ahum tawdi hayeng su ngasi ahum tawdi hayeng ko mari tawge nasana thandu self target thangdoi ni ba duna grow tawge haidi consistency mean daily action senior ga nang connect tawba third party tawhanba nang prospecting tawba social media da nang reels ka ta scroll tawba nataba content thiba content du nam ka video nam thorakpa editing haidre editing learn tawba simyam se lakadoi ni ba action da ya dabra sine consistency haido duna consistency da nang na flow da chathage haidi work hard to tawba tare akoina haidra forever living da di success se guarantee tawde just 3 or 4% hard worker those who believe in working hard ko magi thabak to the believe tawba khoina success haibse lakpane ba success need oibra thabak tawo result to kata yengu no result yengu no nang na result to kata focus tawredi hujik nang na tawbada result nang kana guma na yes hairaktre nang na sana thanda nang quit tawning ra doine ba hayeng hamje khangroi ada nang mangrani ne na motivation na ngata work tawba yani hoi akhoi dise daily affirmation so thamdoine affirmation ko positive oiba wahai ngangba tamdoine khandoine simyam su lai but nang na hard work tawba taragadi hard work sina beats motivation de aduma leile ko aduna hard work haibasi akhoi actual meaning di nang na samna haibda hawgatpadagi aidi nungdang phau online work tawine haibda aduna taba adu khakta nataba hard work haibasidi nang na matamduda nanggi khajiktang pungkhai ma oisu pung amakata oisu nang na productivity oiba ngamhanbado madudo hard work ki exact meaning do oirakani ba ko gyan dare dana sima leire duna hard work tawo haibadi nang na matam kaithori ba nang na routine semlibudo morning da bu oiro evening da bu oiro nang na chap chabi daily action plan do follow towi ba adugi damang ta sunang na result thokhan ba conversion na malakhan ba ya most important daily natraga so at least 2 days ta nang na conversion to bang ngamnardi adu sunang gi result lakpa sa manen adu conversion do lakhan ge di ratio de thorakani more and more ni di nang invite torakadoi ni ba gyan dai ko nang na daily nang invite su tawre thabak su tawre consistent su chatle adu already nang demotivation negativity tokning ba haiba wakhal su la ye yan tabra network marketing da forever living da
samna haiba failure oise kanano haidadi kanabo igani tokhiba mi do those who quit tokhiba mi sing thabak che tauba hauba haudringai da practice ko haudri apply ko tawdri han tokhibido adudane ma tokibaduna amukasu jaja su nganga doine mapanda muka moigi swine tawbane sine dani hairaga hotnabadi hotnadaraga try di tawdre effort di thadadre skills di add tawdre results laktre hairaga phangkiba miyamdo adudane quitter hairise forever living dadi success oigi haidi consistent work tawdoine industry de mo 10 years 15 years consistent income earn tawina moidi kamaina tawinoba ngasi lepe hayeng tawe muka mathang lepe tawbagi raba natteba quit tawbagi se option lairodane sidadi gyan tai go na quit haibasidi quit haibasidi khoigi forever living dadi karino haidi nang person da invite tawdre person go nang approach tawdre prospecting tawdre daily activity tawdre nang person go invitation idabadu madu to quit kawbane consistent income su tange haidi consistent effort thada batabane income taningdre thabak tawdre skills hapdre misagi khata da ukhre adudi yade money making skills to hana apply tawdune learn tawra earning su lakane ba mafamda haibidi khodi background gi hana online work tawrakte digital networking tawrakte ba inong dong ni su tambane ba do tamri ba haibise nang focus su pi doine ba larik tambada focus pi ba gumna nang session semester wise lakugumna sida su level wise lakane ba gyan tare ko aduna masisu yam important point amane karino hairadi third party haibdi karino for example nangi person duga nanga khata waring sababudi noigi team da kana no yauramba yam su layko moigi testimony moigi journey su share tawba amaga connect tawraga share tawmina ba haibise trust form ama tawrakani padi society de laibani na social approval de need oirakani ba masu yawe na masu hawrine magumna isu ngamgani masu ngamgani haiba munda if she can do I can do haibado adugi approval ama su lakani ba aduna kanagumba nangna unaba matamda ya nang phone call da bu oirasu zoom da bu oirasu third person duga wari shahlo third person ji gnam nate nangi applying oibe yae nangi senior oibe yae ya nangi team members da already knowledge laitara sum ka yade ko knowledge laitara di nang phone call da mo connect to ma kai haidoini ba maso anauba join tawra kai haidoino koi storytelling ba haidabane ba new joining na storytelling su haihandoine ba storytelling means game na tiye aina hawkhibada aigi mindset kari lairamki aigi daw kari lairambra senior connect of the concern kamaina clear tawkibra adumi yam lakwe third party handidune trust building su oire conversion su oirakani ba gyan tare ko next study kari oidoino hayadi hojikata su haigere matam time management matamdo nangbo control tawhandoi nate nangna control tawdoine ba calendar ama leire ko isa gi 7 days make a week natra 30 days make a month natra adoidi nangi day wise to nangna schedule semdo o sunday bo oiro nang koi gi matam leigeni ko family time leigeni aduga nang lem hobadu da nangi on time da nang kari taw hobi khanbra adudo nang ithokudoine ba akoinaga tracker semo haibado daily tracker semo haibado aduga chap mane nangna to do list se hana semramraba hayeng se saturday ne ya ngasi se friday ne adoidi nang evening da tumdringai da ya work to baloidringai da list da han sembiro ai hayeng follow up si lodeba sisiga prospecting tawge social media da content ra hakke ya senior da si matang dai hamdeba nangna hana nangi diary de isan khadadi hayeng nang hawgapada se nangi work su tawbasu ngamgani duga complete su oirakodoine result su pirakani ba yan dabra duna nangonda to do list definitely laidoine ba ngasi se aina kaimta da to do list semhawdre hayeng se ai kari tawdoino khangraroi ai gi day se dum mathanda mangra doine kill tawradoine mathanda productivity do oidre ba ai ngasi kari tawhobra ai nonga di ngawma matam da su leiba to do list semramdadi duna ai di tumdringai gi mamangda gi diary da list han semdoine ba sumaina list semani to ai di highlighter ga namra ba sumaina kana bu hana priority pi doino
warm non bu kana na han na priority pi du no next ta unknown bu amuka call market bu mai na priority si loin ma tham bani ba yan tai ko hujik team lairiba sumangai re team laitraba sungai re daily activity nang kari tawdoi no di hana to do list hem na mo next day da nang nungai ga doi ni ba nang koi ba su chat pe yare mama gi kari home assignment kari tawba yare aduga forever so nang na matam piraga nang loisin ngam doi ni ba yan tarabra sine aduna noi hojik slide da su uram ra ni ko success haiba sidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯕꯛ ꯈꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯦꯌꯔꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦꯖꯅꯦꯂꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯌꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯁꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯥꯟꯒꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯂꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ I hope ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯦꯀꯣ